Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe uburyo umuhangayiko w'amatora ushobora guhungabanya ubuzima bw'abaturage n'imibereho myiza yabo. Mu gihe Ghana yiteguraga amatora y'umukuru w'igihugu, ubuzima n'umutekano by'abatora byahawe umwanya w'ibanze. Ikindi, ni gute wahangana n'inkeke n'umuhangayiko bituruka ku matora? Inzobere iradusangiza ingamba z'ingirakamaro. Hanyuma muri Zimbabwe, abarwayi ba kanseri barashakisha uko babona ubuvuzi bwiza mu gihe hari ikibazo cy'ubuke bw'ibikoresho n'imiti. Ibi byose ni muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje, ndi Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gusoza amatora y'umukuru w'igihugu yarakomeye cyane, mu gihe Afurika yo ifite ku ngengabihe yayo amatora menshi muri uyu mwaka, aho ifite amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se amatora rusange mu bihugu bigera kuri 15. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko aho amatora yababera hose ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu ku giti cyabo ndetse n'imiryango. Ubwiyongere bw'impagarara za politiki, ugushidikanya ku bizayavamo, yewe n'ubwoba bw'imvururu zayakurikira muri bimwe mu bihugu, akenshi biteza umuhangayiko, inkeke n'umunaniro mu byiyumviro. Amatora yo muri Afurika hakunze kurangwa n'ingorane nyinshi ndetse n'impagarara bishobora guteza ibyago bikomeye ku buzima bw'abatora hamwe na hamwe. Inzobere muri Ghana zishimangira uburyo ibikorwa byo kwiyamamaza, umunaniro ku batora, impungenge z'uko hakwaduka impagarara za politiki n'imvururu mu gihe cy'amatora bituma impanuka zo mu muhanda ziyongera, bikanateza ibibazo bikomeye byo mu mutwe. Ibihe by'amatora muri Afurika bikunze kubamo imidugararo, bikarangwa n'ibikorwa bikomeye byo kwiyamamaza, za mitingi mu mihanda, imyigaragambyo ndetse n'urugomo rimwe na rimwe. Inzobere zivuga ko imiterere y'ibi bikorwa ishobora guhungabanya abatora, nk'uko Amudi Conflict Rotation and Event Data ACRED, umuryango wigenga ukusanya amakuru ku mvururu n'imyigaragambyo hirya no hino ku isi ubitangaza. Kuva mu 2000 hafi 50% by'imvururu zifatiye ku matora zagiye zaduka zabereye muri Afurika, ibishyira ubuzima bw'abaturage mu byago bikomeye. Foster Ansong Brijan, umuyobozi wa serivisi z'imbangukiragutabara ambulansi muri Minisiteri y'Ubuzima ya Ghana, avuga ko mu gihe imvururu ziteye impungenge, impanuka zo mu muhanda arizo ziza ku isonga mu guteza ibyago byinshi mu bihe by'amatora. Bitewe n'uko amashyaka aba akora ingendo hirya no hino mu kwiyamamaza, rimwe na rimwe zigakorwa mu gicuku, abashoferi barananirwa. Kandi nk'uko tubizi, kunanirwa k'umushoferi nabyo bitiza impanuka zo mu muhanda. Rero nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano wo mu muhanda, mu myaka yabayemo amatora muri Ghana, impanuka zo mu muhanda ziyongereyeho 10%, bitewe n'uko amikoro ajyanye n'umutekano akenshi ahita ashyirwa mu gucunga umutekano w'imbaga y'abitabira ibikorwa byo kwiyamamaza. Idohoka mu kugenzura ibahirizwa ry'amategeko yo mu muhanda ryongerera ubukana iki kibazo. Isaac Newman Arthur ni inzobere mu mitekerereze, akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abaganga mu by'imitekerereze ya muntu muri Ghana. Avuga ko uretse ubuzima bwo ku mubiri, imihangayiko n'impagarara bishingiye ku matora bishobora kugira ingaruka mbi cyane ku buzima bwo mu mutwe, by'umwihariko ku bantu basanga mu bibazo byo mu mutwe. Depending on whatever happened during, umuntu ashobora kutabasha gukira ngo arenge ingaruka zibyanyuzemo, akaba yabana nabyo ubuzima bwe bwose. Arthur agaragaza uburyo ibintu bibabaje nko kubura uwo wakundaga cyangwa se ingorane za mikoro mu gihe cy'ubutegetsi runaka bishobora gusigira abatora umuhangayiko, ubwoba n'ihungabana by'igihe kirekire. Mu gihe Ghana yiteguraga amatora rusange yo ku itariki ya 7 y'ukwa 12 mu 2024, ubwo hatorwaga perezida n'abagize inteko nshingamategeko, urwego rw'igihugu rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara rwari rukomeje imyiteguro yarwo yo kuba rwakemura ibi bizazane by'ubuzima. Daniel Asare, umugenzuzi w'ishami ryawo rishinzwe serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa, yavuze ko bafite imbangukiragutabara.
urwego rw'igihugu rushinzwe imbangukiragutabara rwashoboye gutanga amahugurwa y'ubutabazi bw'ibanze ku bigo nka polisi n'urushinzwe abagororwa. Rero twabakoreye gahunda y'amahugurwa kugira ngo bagire ubumenyi bw'ibanze. Abategetsi b'urwego rwa Ghana rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara bavuga ko mu gihe amatora aranga ibihe by'ingenzi muri demokarasi ariko anazana ingorane z'ubuzima, kandi barimo gukora iyo bwabaga ngo bagabanye izo ngorane, amatora ajya aba mu mutekano ku baturage bose. Wumva umerewe ute iyo igihe cy'amatora cyegereje mu gihugu cyawe? Ese amatora agutera umuhangayiko cyangwa akagira ingaruka ku buzima bwawe bwo mu mutwe? None se ni ubuhe buryo ukoresha ngo ubashe guhangana n'umuhangayiko cyangwa inkeke ziturutse ku matora? Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abadukurikira bari Abidjan muri Côte d'Ivoire mu gihe bitegura amatora y'umukuru w'igihugu yo mu wa 2025. Je suis plus ou moins un peu stressé parce que nous avons vécu des moments dans notre pays ici. Najyaga mpangayika bitewe n'ibihe twabaga turimo mu gihugu, ariko ubu hamwe n'uko igihugu gitekanye ndetse n'amakuru dufite hari ubumenyi, rero mba nizeye ko amatora azagenda neza. Un peu de stress quand même au vu de tout ce qu'on a eu à vivre les dernières années. Donc umuhangayiko yego, bitewe n'ibyo twanyuzemo mu myaka yashize. Nibyo iyo twegereje amatora umuntu aba ahangayitse kuko tuba tutazi icyo twakwitega, ariko njye ndibwira ngo buri kimwe kizagenda neza, kandi amatora yose samwe. Ngerageza kudacika intege nkagumana icyizere. Maze kunyura mu bihe by'amatora ubugira kabiri, rero ubu maze kumenyera uko ngenzura umuhangayiko, kandi hamwe n'aya matora yegereje numva nishimye bitewe n'uko tubona urubyiruko rugaragaza ubushake kuri aya matora, ibintu bitabagaho mu yabanje. moi je peux dire que étant donné que nous sommes dans un pays démocratique, Bitewe n'uko turi mu gihugu kigendera kuri demokarasi, ubutegetsi n'ubw'abaturage, rero tugomba kwerekeza mu matora dutuje kuko ari twe tuzatora. Nta mpamvu rero yo gukomeza ibintu, dukwiye gukomeza gutuza. Je pense que toute chose est une prise de conscience. Nibwira ko byose bishingiye ku bukangurambaga. Ndasaba buri muturage kugira icyizere, akirinda intekerezo mbi, kandi ndakangurira buri wese gutora kugira ngo umukandida watsinde. Aisha Buba ni inzobere mu by'imitekerereze ya muntu, akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango Sunshine Series and Idima Health Initiative ya Abuja muri Nigeria. Aratuganiriza kuri zimwe mu ngaruka rusange mu mitekerereze amatora agira ku bantu n'uburyo wahangana n'umuhangayiko ndetse n'inkeke mu gihe cy'amatora. If you look at the way elections have always happened, there is always that tension. Iyo witegereje uburyo amatora yagiye abamo, ubona ko buri gihe hagenda haba impagarara. Buri gihe habaho ubwoba, ibyiyumvo byo gushidikanya. Ese ibiyavamo biraba bimeze bite? Ese arazana izihe mpinduka? Ubwo bwoba bwose, gushidikanya n'ibindi bishobora gutera umuhangayiko cyangwa se bikajyana abantu mu byiyumviro by'umuhangayiko. Aho mu by'ukuri abantu baba batazi ingaruka amatora ari bugire n'ibiza kuyavamo. Ubundi buryo ashobora kugira ingaruka ku bantu mu mitekerereze ni ubushingiye ku mvururu zagiye ziranga amatora mu mateka. Amatora azana imvururu nyinshi, aho abaturage baba barwanya, guterana amagambo ahantu hose no kwibasira abatora. Ibyo kandi bijya biteza impfu, ubumuga, inkomere, ndetse hari n'ubwo hari abava mu byabo. Bikaba ngombwa ko abantu bahunga ingo zabo ngo bakunde batekane. Rero ibi bibazo byose ni ibintu bihungabanya amarangamutima, bishobora no gusembura ibibazo byo mu mutwe nk'ihungabana. Bishobora kandi gukurura intimba bitewe n'uko hari abantu baba babuze abo bakundaga, batakaje imitungo yabo, byanze bikunze habaho iyo ntimba. Hashobora kandi kubaho agahinda gakabije, ari byo byiyumvo by'umubabaro, wa mubabaro ukabije. Ibyo kandi bishobora kubaho bitewe no gutakaza icyizere n'ibyo umuntu yari yiteze. Aha wenda abantu bari biteze ko amatora ari bugende mu buryo runaka,
bo bajyaga kwishima, none agenze ukundi. Aho rero bagomba guhangana n'ingaruka zishingiye kuri byo. Muri bimwe mu bice bya Afurika, mu myaka yose maze mbona amatora aba, hari ubwo hagiye haba imyitwarire mibi mu matora. Ikintu kitari cyiza, aho usanga amatora aza mu buriganya. Ariko ibyavuye mu matora byatangazwa ugasanga ari undi, sibyo? Ibyo rero bituma icyizere cy'abaturage kiyoyoka. Hari ukuntu kandi ibiva mu matora biba byitezweho kuzana impinduka nziza ku bantu mu buryo runaka, ibyo nabyo ugasanga siko bigenze. Nibwira ko icya mbere cy'ibanze dukwiye kwemera ko dukeneye kureka twe ubwacu tukiyumvisha ko amatora atari urwenya. Ni ikintu gikomeye. Urumva kwishyiramo ko iki kiza kuba bishobora kugukururira umuhangayiko. Iyo wamaze kubyemera, bisobanuye ko utiteguye. Mu gihe witeguye, aho bigufasha gufata ingamba zatuma ugenzura uwo muhangayiko. Urugero, hari uburyo dutwarwa bwangu no kumva amakuru y'ubwonko bwose, amakuru mabi. Abarwayi ba kanseri n'abakora ubuvuzi kuri bene izi ndwara muri Zimbabwe barahamagarira abategetsi gukora ibishoboka ibigo bivura kanseri bikagira ibikoresho bifasha mu kurokora ubuzima bikenewe ngo abarwayi bavurwe neza. Bamwe mu barwayi bavuga ko ibitaro bya leta bidafite imashini zikora neza zifasha gushiririza kanseri. Fungai Munyeza uba mu murwa mukuru wa Zimbabwe i Harare avuga ko mu 2017 yasuzumwe asanganwa kanseri y'ibere. Munyeza avuga ko ibitaro bya leta muri Zimbabwe bitari bifite ibikoresho byo kumuvura no kumwitaho mu gihe ibitaro byigenga byari bihenze cyane. Iyo ntagira amafaranga mba narapfuye. Nari kuba narapfuye bitewe n'ukuntu ubuvuzi buhenze. Rero navuga ko ukorokoka kwanjye ahanini kwaturutse ku kugira icyizere ndetse no ku bwoko bw'ubuvuzi nahawe. Raporo y'urwego rushinzwe gukurikirana ubuvuzi bwa kanseri iheruka gusohoka mu kwezi kwa 10 ivuga ko mu 2018 na 2019 hagaragaye abarwayi 7,000 bashya ba kanseri buri mwaka kandi abagera ku 1,000 bahitanywe nayo. In terms of cancer death, ku mpfu ziterwa na kanseri iza ku isonga nk'uko iyi raporo ibyerekana ni kanseri y'inkondo y'umura, igakurikirwa na kanseri y'udusabo tw'intangangabo, nyuma hakaza iy'ibere n'iy'umwijima. Umuryango udaharanira inyungu witwa Cancer Association of Zimbabwe uvuga ko hari ubwoko bwinshi bwa kanseri buvurwa bugakira, ariko raporo igaragaza ko abarwayi batarimo kubona ubuvuzi kugeza kanseri igeze ku rwego rwa nyuma. Dukeneye kandi uburyo burambye bwo kubona mikoro, uburyo bw'imbere mu gihugu bukora mu buryo burama. Ubwo bukazafasha ko porogaramu za leta zerekeye ubuvuzi bwa kanseri zishyirwa mu ngiro mu buryo bwagutse. Munyeza avuga ko ubuvuzi bwa kanseri mu bitaro byigenga byo mu gihugu buhenze cyane kuruta kujya kwivuriza hanze. Avuga ko ibyo bituma abarwayi ba kanseri bajya gushakira ubuvuzi hanze mu gihe badafite amikoro ahagije yo kwivuriza mu bitaro byigenga. Badafite ubushobozi bwo kujya kwivuriza ahandi, Munyeza avuga ko nta mahirwe yo kurokoka. Nibuke ko muri Zimbabwe hari imashini 2 za radiotherapy zonyine, kandi kuri ubu zombi ntizikora. Imwe iri Bulawayo, indi ikaba Harare. Muthurin Kube, minisitiri w'imari wa Zimbabwe, umwaka ushize yashyizeho umusoro ku isukari hagamijwe gukusanya amafaranga yo kunoza serivisi ku barwayi ba kanseri. Kugeza ubu ariko ayo mafaranga ntarashyikirizwa serivisi zivura kanseri. Hagati aho Munyeza avuga ko ateganya kwerekeza mu Buhinde kwisuzumisha ngo arebe neza niba ntangirabuzima za kanseri agifite mu mubiri. Mwakoze gukurikira ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ku makuru agezweho gumana n'Ijwi ry'Amerika ku muyoboro wa internet wa3.radio.com. Ikiganiro cyacu cya none naho tugisoreje, naho ubutaha mukomeze kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.